Parlok saisin pat aleng ni sangap ki kubor na kitub jingtim. Bapet no laingut ki MLA. Klem urlong. Kejingkwa tau sorkar. Klem NPP. Bat klem BJP. Laong umet ba. Hagan riu terik berai leber. Hadin balami bun kijing kentho. Presiden ke unit Democratic Party UDP. Ubak met ba leng do. Ulapen syai. Kejing lej kersan no ya ke sorkar. Malam kemat da ke NPP. Hadin kejingkwa kar klem NPP bat klem BJP. Pelong setia. Namar kejing pet no jong laingut ki MLA. Habakren sekilat patai kebor. Ha kesengin kong. Ubak met ba uloong. Ba kejing persyang bantau ya kiwei pat ke sorkar. Malam kemat da ke seng riulum. Klem kentub ya ke NPP bat BJP. Kam syam la urlong setia. Namar laingut na ki MLA bakentub ya arngut ki MLA ke HSPDP bat uwe MLA simet. Kila rai. Ban lej kersan no ya ke sorkar. Ba yalam da ke NPP. Ha ketei kesengi. Hadin bangilayo ya karai upaj ba. Ngisngaw ya kejingmi kesur kabami na ke UDP. Ke UDP kedai ban yalam. Ha ke bantau ya ke sorkar bertemai. Ha kini kejuk kesengi. Ngiladon ru hadu. Lai paungut ki MLA. Kabamut ke bangilala ban lej. Kam ya ke jingbun paj. Hakmat jong ulat ke jela. Henry. Ha ke por jenmin. Ngilayo jingtip. Malaingut na pedang jongi. Kila jak rengai. Ban lej kersan no ya ke NPP. Bat kini ke penhiar. Sya ke arp nyungut. Namar kata. Kumno ngin lej. Kam da tang arp nyo. Kat ba kiwei pat. Kaliang kaladon lai puar. Loong ubak met ba. Syuk-syuk na kaliang jong ubak met ba. Ulepen tip ru. Ba kaken hun kala ap jan. Arsengi hadin. Ba presiden jong kewei keseng. Ula kular. Banwan rak biang ya ki MLA. Henry. Kani kam syam la seisok setia. Ngilayo. Kubor na kewei kaliang. Jong kaken hun. Ki bekwa yangi. Ban ye don lang. Ha ke sorkar. Namar ngisyam. Bangim don ya nombor. Kumta ngilarai ban lej. Ban ai jing kersan. Ya ke sorkar. Balam kemat da ke NPP uloong. Kuwei ru karai. Ba ula syim halor kane kejing lej. Ai jing kersan. Kalong ban pentik na. Ban yo ya ke sorkar kabeskem. Kuwei pat kaliang. Ubak met ba uloong. Ba kaong. Kaba bakla na kaliang presiden ka Voice of the People Party VPP. Ba Arden Miller Basayumoj. Ban keno. Ba ke UDP kalale ya ke drama politik. Ngamuan hangne kum presiden ke UDP ban le drama. Ngam 4 Julai ya kino-kino ki drama ban penbi ya kipaj ba. Bat ngan omle ru ya kata hadin habut ru kumju. Kani ngekren syai na kaliang kejonga uloong. Ublay sibun.